105 dollar alınıp 165'ten satılады. Евро 115'ten alınıp 118'ten satılады. Rubl 92'den alınıp 94'ten satılады. Assalamu alaikum, bizden kanalın görücüleri, salamatсыздарбы? 15 mart 2022 yıl günkü вторник, ikinci gün түшкү saat 1'deki vakitті bir bilip koysak, buna жерде 910'dan alınıp 960 rubl 960'dan satılады. Biz Mossоветтебиз, dostlar. Bishkek şahri, Moskovskiy, Sovetskiy обменкалар bular. Hazır arka banklarda da bilgen hareket kılabız, dostlar. Mına bu жерде mınдай kurs. Al жақта çoğunlar ötüp baratады. Mınakey dostlar. Like basıp başka bir tuğandardağı görsün. Like bas koyuңuzlar. Finka Bank mınдай olup alınıp atады. Finka Bank. Bankты tart dep suradыңыздар эле. Bank 88 тиындан алып рубльді 1.05'ten satılıp atады. Обменкалар болса мындай болуп алынып атат. Мынакей достор. 910, 930 satılışı. Мынакей Московский Советский обменный валют курстардын. Так, эми ушунун менен катар бай түшүмдү көрөлү, достор. Sizler like basıp durunuzlar. Pagoda жаан. Түшкү saat 1. Түштен кийин кандай болот? Дагы аракет кылып тартып бергенге аракет кылабыз. Sizler like basıp турсаңыздар, биз жумушубузду аткарабыз, достор. Бул жерден бай түшүмгө келдик. Бай түшүмдү да көрөлү. Бул дагы 888 тиындан алып атат рубльди. 1.02'den сатып атат. Саламатта калыңыздар. Курс валют Бишкек. Московский, Советский.